mo na! Malipayon nga adlaw mga kasama. Karon lain na pud nga adlaw og balay atong pangitaon nga kusog kaayo. Naglanog-lanog ang iyang radyo sa DXTC 621 Armin Davao. Nabot na ta sa area kung diin ta magsuroy-suroy, maglangay-langay og mga listeners. Ani mga kasama, ubanin ko ninyo og atong bitbiton murag nakadungog na tagbalay nga inaminog drama. Ako ang Good morning, ma'am. Hala, kaluoy na gid-gradyo sa atong kasama. O ato gining sulid og avid listener ba? Tanawa gud og nice touch tape na pa jud gitalian pag yung guma para gid mo tinog. Pangalan nimo? Ay, Anita Yanson. Solid of avid listener gid na si nanay sukad pa gagmay pa yung mga anak karon nga minyo na lang kay unsa din mong gibati man pag maminaw ka DXTC Malipay ko. Mura kumpleto na ko ang akong adlaw. di basta so dili na to na putlo lang yung kalipay kay ato nang tenderereng Tagalog bago nga radyo DXTC mukha na bagaganon ma'am Ay, siyempre ma'am. slim ang good kayo ka wala ko nang diet ka Wala mawin. isa ka sa DXTC kasi may kainon ma'am Salamat kayo sa DXTC ang mga sponsor niini. Kinsay nagtanaw na minaw sa DXTC, paminaw jud mo maayo. Gikan sa buntag hangtod sa buntag aron na amo may premium. 24/7 gikan sa buntag ganto sa buntag tama ba Mao man ako ang kuan gihimo pod gikan sa buntag hangtod sa buntag.